بله تماشاوان رجا ایرو سیویه که کانون سیویه که برفنباره روژا شمیه روژا داویه یا سالاد 2016 ایرو جمجارا ما فتکرنا مکیه نا ده میوان من برومت هلوی درنه عبدالله یوجه سیده عبدالله یوجه تبخیراتی سرچار مستسر مردم مصفاست که مساعبن مالتا و ماسته و سیده کمال بوداجی هاتی چی سرچاوراتی برز بوداجی مالتا و بخیرات سرچاوراتی ایرو بحثا خودش ورازی ایرو بحثا مکه که فتح کرنا مکه کنکو افت پیشت فتح کرنا مکه جی مدید کو گل گوهرتنین لعالی اسلامی دجی گل گوهرتن هاتن کرنه و نهاجی شرکو لسوریه شرکو لموصل شرکو العراق شرکو تنا اسلامیت داتی کرد دوی مرب چاوای بخوینه وین رخینه ام وی کیجی بن رخینه لی پیشیا کو ام بدس مجال خو بکن ما مست نها مبری خو بدون وانه جی نوچگیهان ما احمد یوکوش لودریه آمده به کاروشا داوی چوایش خوش برکو امزانو وان گرک درکا بلنده و برف جلید باره به کاروشا داوی چوایه اما احمد یوکوش پرسن احمد یوکوش روش باش بیانی باش تا زوستانه تدانیه بر پشتا خواه گلو روشا بیجم روشا داوی چوایش خود دیار برف و سقم هاتیه گلو برف و سقم اوه دوام بکه به چا به احمد هرما انادولیا روشلات روشباش امنها لسریا وانی او جولامرگی حکارینه لورا برفاریه نزی مترکی برفیه لدردور همو سپیه و کراس سپی خویات که نهای کامرمان من حوالی من بایرام بلوت نشانه بده ویجی نهاونی برنن هر در سپی خونت که یعنی هر در پاکجی خونت که یعنی تاف هي لبلي سرما پر يعني ايوارا پر ساره بروج نها ساره هر در قشمه يعني ام خوزن اجوتوانا جي هشار بكن جبرچه لسره برت جار جاران قشم شد به بوز شد به جبروي گره اجوتوان جي گره پر دقت بن کو قضا چنه بن دو ام اجتیار بکر هاتن وانه لسره مخابن قضا جي هبون جبرشقه me قضا هفکت بون بریندار بون کسی کو جانا خوش دست سادم همون جبروی جی لازمه کو امدیسا آجوتوانا هشیار بکن یعنی به هفته کی یعنی لگوری تخمین هفته کی برف نباره لبله بشب قشم اوسا هر واحد دام که یعنی سرمایه وانه حکاری ایوار دبن صفر دا ده پله خویات که جبر یعنی پر ساره یعنی هر دری در دور برف نهاج جی کو املوران جی برف نزی مترکیه حسین اکر ای شوی کومجی زانن شوا سرسالیه لحرمش یعنی جس امکارم ویا بجن گلن حرمه جسدی هفته سرسال پیروز نکن جسدی سی پیروز کن یعنی ناوند آهنگی کو امکارم بجن دیاربکر انتپه او وانه وانه ام نها ایوارج امگریان لوانه بصدان زیده توریستین کوج ولاتین کوج ایرانی هاتنه کومجی زانن لی ایرانی هنکی قدغه نه دالی جوشی و کیفیده جبروی جی ولاتین ایران جبو سرساله تن وانه نها اوتل وانه همو تجنه ایواره جی سرسالا خو وانه پیروز بکن کومجی زانن گله کرد یعنی سیزده چله سرسال پیروز دیکن لگنده پرایزده سیزدمه پیروز باید یعنی این شب گلک ضعیف یعنی خونت که یعنی به هندک کس او سرسال خو پیروز بکن یعنی پرای ویجی کسین کو ولاتین کو دولمندن لوتل او لجی کیفی جی موزیکی سرسال خو پیروز دیکن لحرم جی اولهی گلک زیدنه لسریا هم عسکر هم جی پلیس کنترل دیکن که جیبو یعنی ولاتي سرسالا خو بآرامی دا پیروز بکن دیسا میوانن سپریج هنه لحرمه سه وزیر جولمرگ بن لگوره بن وزیر کارن هندر سلیمان سویلو وزیر ورزش او جوانان چاتای کلچ و وزیر مالبات و پولیتیک فاطمه سانجی ایدیسا لگوره به سرسالا ولاتین گوره پیروز بکنه امکانم ویا به ولاتین حرم جی سال 2016 مقابل زور و زعمه در باسکن جبروی ولاتی دهوزن که کو سال 2017 به آرامی دام که او به اولهی به هیوی وانت شاد کن حسین کر
بله احمد یکوش گلک سپاس جبوان زانیاریا براستی جی روشا یا سرحد روشا هرم جی دجواره و برف کو ودید جی کو خاطیه لودره جی ودید کو برف لودره نزدیک مترویکه احمد جی باز کرد کو همولاتی لودره نزدیک جسدی 30 تنه پیروزباهی دکن جبر کو کرد به آویا 13 چله پیروزباهی سرساله اف پیروزباهی جیا و بجن یا خریستیان یا مسیحیه کو پیروز وقت بجن روزبونا حضرت عیسی ته پیروز کردن کو ام ده روزبونا حضرت محمد تجی ام هفته کی مولود تخوینن مولود ددن به آویا دکن ده وقت بجن یا روزبونا حضرت عیسی تجی ام ببیرتینن مفت کاره بدعایا و به وقت بجن زاریا مر ببیربینه نه به عراقي وكيف ملي بيانغو رقصي فلان انا بس ما جبت ما مسلم الفيدرينا ما مسال سبيشال اللي قال از ترى باف بكا مكه فتذكرنا مكه كود الصلاه شصد وسيان دبو روجا دشنبه بو كود وروجي دهي روجي بوجي روجي بو وكت مكه هروها مكه جي بي اوك به خوین هاته همه بجام کارم بجو به خوین هاته فتح کردن بکا در حق مکه دا دیچه باقفش بودن استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الحق وحبيب الخلق سيدنا محمد صادق الوعد الأمين للدسبيك دانا وروكا مشوك وجيقو بس فتح مكية السلام خارزة خاج بو تمام تماشوان قنال كردي و كتكري خبطكاري را اتشينه و از فتح مكة جبو تمام عالم اسلامي جبو كتكري قنال كردي و جماعة حاضر از بيروز باهي تبريك مقدس تكم بله فتح مكة و چاوجي آني زمانه ده هر تشت دا سبب نتيجة كيفية كمية گلوره پاراzdın, gelevere takip kirin. Sebep çi bu? Çıra Mekke'ye fetih kirin. Pişti neticel kusekini çi bu? Fetih Mekke malum sebebi Fetih Mekke Hudeybiye'de koyam. Negren binneyin Fetih Mekke'yi nizanı. Sebebi çi bu? Hudeybiye anlaşmasıyla Peygamber selam tabi sahabiyi koyam. 3000 sahabe koyam her ne umre. De sala 6 Hicriye da bu. 628'de bu. وقتی کوچون حدیبیه و بلگه دا قریشی به حسیان خبر جمان رشاندم گو امناهی لنوره ممنوع اجوار الدخول مکه ممنوعه پیامبر سلام ربی حضرت عثمان جمان رشاند گو هر بوار خبر بده ام بی سلاح بی دعوه سادتی زیارت که کعبه جیانا مبو جی تشتی مبو اشیای حیات متمال مجواره هیچ تمچون ساده امی ورن و عمره خواه بکن زیارت بکنه امی بزبرد بی دعوه بسر اوانا رابون خبر شاندن قبول نکر قد ممکن اینه قبول نکن neyse netice perfect şeyini bu Peygamber selam Süheyl Rabi Süheyl'e ikuti anlaşma Peygamber akıttıke parafa imza etke Süheyl'e de anlaşma etkin anlaşma vanci bende anlaşmayı bende dibi zab bende zalimane ser Müslümana girid yeke ve Müslüman insan umreci nayna haccici eduyemici eve kuj Müslümanan ki vere sıgılmışı Kureyşyan Mekkiyan bibe ev giri vinadine Müslüman kes şuan ku her sıgılmışı Müslümanan bibe Müslüman be dahi ehli tevhid imani beci ev giri aide Kureyşyan bikin hatta örnek Ebu Nesir merfeki Müslümane cimeketi itibaat ke Medine ve Peygamber selam Peygamber bir ko anlaşma mehiye evi tekrar gideceğiniz müşrikana avkas koyucu ahda khara işte ve ufu bi nuzurikum yani ahda khara ve ahda khara Müslümanın dikkat ediyor evana o 10 sal yani ben deji ev şartı anlaşma Hudeybiye hatta 10 sala gele harp der Çin'e ev tabu 2 saldı sepişti bir anlaşma Nava Mekke'da Düçağı'da embeci yerli hebun yabancı hatbun doğanda iltihak kirbun evci hebun
دمكي دا خزاعي هبون دمكي دا بكري هبون بني بكري بني بكري حليف قريشيان بون خزاعي جي حليف يعني صغر ماي خاجرتي بپیغمبر علیه السلام بون دوی دردا وتیره آوکد بنی بکی دا خزاعی لویت سکند دوی درد خزاعی یکی دکوژن یکی بکریان جی یک جوان دکوژن اما هی برای اسلامت دا دعوجوی درداتی پشتی وقتی که دکوژن اسلامیت که آره وقتی اسلامیت دی آرته anlaşma çiğde ku anlaşma çiğde ev Kureyşid bin fırsat edvi ortaya evan yeki mekuştiye bişti Xuzai lidin sehab bekire sat kujin sehab brabune Selma Züeyb o işte Rabbi Kelsum Sebran behevrat kujin a İslamiyetçi evi akdı tıxi vati akdı tıxi gele 10 salan ne ev karşı wan ben ne ev kes halifi kesire dava ne bine بكري لسر وتيري أبا وتيري كو خزاعي لوي توبونه بكري حجوم السروان دكين قريشيجي قري أبو جهل عكرمة واشترى أبو جهل صفوان ويجي سهيل أف حرسي هانيجي آلية تشدكن شنا آلية وبدزي هم سلاح تبن هم دستك قوات بكري يارا الخزاعيان دل وقت الخزاعيان دل خزاعي شبارة دزفرن دكشين كمنا حرمي ده وش هاغي دا جدي سا آداب معاشرة واندا حرمة كعبة حرمة هبية يعني وين مثلا دي كعبة دا جي وين جي بوت جي هنا او طبيعي حضرت محمد جي حماية كمثلا المكة خدت على ويتينا دنيا ومجبور بينا مكة درتي كأبهب أبوارنا بدرش إذا شاب بيجي نيسا واتكو لوان ددن أواسق مشي من دخل في كان آمنا جبت آيات إسلام إرادتي دليل إسلام إذا جاء وقرال عادتان هبي كيار الكعبة لو درت كذا أمنية قارش نايبون دوي دردا اشترى بيجيب عمرو يكي بكري سهيل رد بن سهيل أوانا هات كثنا حرامي إذا أملوان ندر لخزاعيكو خواجرتي بيغمبر دبي إلهك عمر صاد بججرة إلهك بدا خاطري إله خو بوتي وان يعني بدا خاطري خداي خو بدا خاطري خداي خو سهيل جرا تشدبي دبي إيرو إله لا إله لا هم إيرو دبي إيرو إله تنن حرام إذا دار إله جباب متنن بيسبيج حب خزاعيات كوجين وقت بيسبيج حب خزاعيات كوجين بديل وعمرو adında Xuzai içine Medine با پیامبر سلام دبی اب anlaşmak و gele karşı mene bunal mene dana او احد ده وصانه اول مدان ماني خصنا حرامي واشترى بيجي 25 حبه في ماجي كوشتن ام سغن بيش تدبن ام ضعيف انت قارشي ودا كتشتكي پیغمبر عجله لهم كان عجله لهم كان رد قاصد شينش قريشيان دبي سه شرط مبان رهيه یک اوه ابي قهاتنا كشتت بلا بكري خوني وان بدن 25 حبه اگر ابي قبول لكن وجوان بقتل ام وان ام مجادله ابي بكن تكوشين بهبره بكن اجوج ابي قبول لكن ارى ما وان حرب سه شرطات سه شرطانية ما مستزاني جبركو فتح كلامات كده جالك برفراد في سوام سكن تمامج ام باش بكاربينن سحب شرطة داتينا هلوها از سيدا كمال برسم بيشتيكو شرطة داتينا ايدي وقت ما جو ايدي اف شرطو مجرين يه هديبي يجي ايدي جالك زحمتن و پیغمبر مجبور بكو جمكي درب كذا ام جور دست بك evet Kaski em hadırda varın bari mukaddime kişikin paşa emane servera. Böyle kerem. Na asas fetuhu cihat dünya İslamiyeti de heye. Dukhulqiyata İslamiyeti de fetuhu cihad hani. Şartı visisiye. Vakti merif bu Müslüman alemi İslamiyet karab müzefer be. Se şartı bir heye. Yek gerekke ümitsizliği kapılmış ne be. Daima ümit var be. Böyle. Yabdu da düşüne adaveti de gene muhabbet tabi hebe. Yasısya sadakat hebe de aravi topluluğuyla. Allah Allah. Öyle. De aravi topluluğuyla sadakat mesela
topyekun çıkıvan her sikajı bilinkirina kelime Xuda, bilinkirina dini Xuda'ya. Bele. Vakti gaye be bilinkirina dini Xuda, ev şakudi merim müzeffer ke. Seyda destivurat bisim. Baskir. Mesela burada Hudeybiye'de mesela vakti Hazreti Osman şeytan bu te sahaba guvala Osman girt kuştine. Bele. Kuştine. Haber satç. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kat ümitsizliğe kapılmış ne bu? Gazi bu ana şer bikim. Gazi bu ana şer bikim. Kudi Teala cesaret tek ve sadayı piştik bir takdime asra mecmeratineti ey Muhammed eğer evip tera şer bikin hatine Hudeybi irub Hudeybi men ate dikin evanap tera şer bikin ye pir mahcup geri biz veren ye pir mahcup geri biz veren ne yardımcı ki dibinin ne şiye ki muhafaza vanap ke viyad binin çünkü adeti Hudi Müslümana müzeffer bike kafira mahcup bike kesinlikle adeti Hudi değişip o adeti Hudi devamiye. Bele. O adeti Hudi devamiye. Ha madem devamiye öyleyse füturet nakase. Beni Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam piştivi ku eğer şer baba Hudi bir ey peygamber ey Muhammed bak miştara ikram ekku sakir مش دستي وانا اشتدى منع كرني دستي وانا اشتدى منع كرن ب او ilgayat tekir hani begu adavete karşı muhabbet ya duvarda haçte habjwana hatın peygamber sahaba esir bigiren veyahut ilişmişi peygamber bin sahaba evgirtin tesmili peygamber kirin aleyhissalatü vesselam girt evberda Öyle. Azat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işimi eve Müslümanın karşı adavati muhabbet deyime. Ve vakti berda ev berdana vana bu sebebi sülhi. Sülh buvi, sülha Hudeybi buvi hatta mevcude. Bele. Vakti hatta mevcude Peygamber aleyhissalatü vesselam asas kuda ev çakcı tıkar bu Mekke'yi bir de fetah kirni. Çünkü avana ne iş Peygamber bir keve Kabe'l Peygamber yani Mekke'l Peygamber dana yasak kirni kurbani vana ne iştinerin şerci bin lişuna şerci kirna kurbana vana negir hakaret Peygamber kirin ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam avqa zahmete dair ev şerti ağırcı kabul kirin ve piştivi Xudi dikarbuk bir de fetah kirni Xudi gu ey Muhammed ev Mekke'da Müslüman hene hiç kafire ve seçmiş ne gireceğimdi tamamıyla ne atına seçmiş girini eğer tu bir kevi meki savaş biki şer biki te günah kazanç biki bu an reviş bine kuştuni ha demek ki getir ya fethiş mera gere merir ama u havasa tevevvük eline kalbe geresi bak peygamberi Xuda Xudi jeragu te viçağı günah kazanç gire te bu an reviş bu kuştana sebebi tu günah kazancına ki bu bir sebebi Xudi feka methi tahir kir. Kubra şebdi bakatın. De bu bir kafirlerle beraber de Müslüman acip kuş. Sadakat aramda lisan kalbi ve na sabata ve na ser dini İslami ve Kur'an'ı Xudi Teala daha da mahkem kirini. Çünkü sadakat bu. Bele. او صداقت او لسر ديني اسلامي دانا محكم كرني اساس خديت خوني لاجيش بيخمبر قلت ما كيف فتح بك Bele. كيف فتح بك Kodwe demede şu ev fetah kirna Mekke'ji geleki zahmet bu ne? Tabii. Yani jberku ev Kureyşi jweder geleki به زکات طبعا bu yani. ها كيف فتح بك بيخمبر عليه الصلاه والسلام بياش صحابه راجو من اوها خون دي Vakti Hudeybiye'de ne içtin peygamber bir Mekki peygamber geri zıvırı peygamber mahcubu evan Yahudi ve Nesara evana peygamber gelek yefkaş ha kuvya avhane yavhane aja Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evşah Hudeyt bedeli vida Khayber bu anda fetah kirini Hudey vana müjdelemişkir kafireci perişankir
ببشتوي لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Ey Muhammed, tip savaşsız gerçek kısmek savaş ki küçük taraf Hazreti Halid'de çiğ bu ama o savaş sayılına be. Te emin olarak, savaşsız olarak te bir kevime ki biraz şura ne hakeder, biraz mazun ne bitti. Yani ev müjde hatı bu şey. Hatı bu jerat. Xavniye de لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق. Ev xavna tedi gerçek bibe. لتدخلن المسجد الحرام. Ti dahili mescidi haramı biti heri. İnşaallah Xudik hazbike. Asas seri Suriye'daji seri inne fetihledaji kadayina leken 5 taraf bekani mebteda fetih kini. Kuç a Xuda bu. Bene. Kuç a Xuda bu. Ha muhallikine ruusek bunu seri tıraşı bikin. Huni halqeji çebikin. Huni dverda halqeji çebikin. Huni diye kişi çebikin. Ti bikevi. Yani ti savaşsız, kılıçsız ti bikevi meki. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evçak ku eva xavne hatta keti paşi testika xavya hatta kirini. Dverda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لا تعلمون أوي هو نزانن أتزانم أدوي دري رسول أكرم عليه الصلاة والسلام غايوي إعلاء كلمة خديبو ديني خو أو ديني خدا يكسلمش سر تمام ديناكر وهدفه من او دين بقناله وحي بمركزه وحيش خدين دراشان diye او پیغمبر علیه الصلاة والسلام yükselmişi terser tamamı dinakir. Biçi cesaret kayesi kapılmış ne bu ve بصداقة الصحابة. بله. او دوك بيجن دوي فراسته دوي صداقته كو جيشته كو هم بحضرت محمد راهبو وهم جي باللشكري راهبو كو هاتن دور بيش كرن مكة كو بدي 1000 لشكران بون كو دي 1000 جيجبو فتكرنا مكة جي هجمه قال كي هندك بو جبركو او دوي دمدا دوي سردمدا مكة يعني بيجي وقت بايتختي بو او بباوريا يا هري جرين بو مكة بو يعني بجمكة ريج بيجن ديا باجارج yani Ummul-Qura. Evet. Yani Diyarbakır'a yani halka dereka gringe bak bejin dve ev de vere fetkirin bak bejin hamu haram ji vere bindes kirin o de hazar ji hatin dor peç kirin o taktik ji vedere habun o Hazreti Muhammed ji tşek jwara jleşkere xora got puçe seyda ev karij mara bahs biki. Şimdi vatik ve bejin evan evi gadrikir evi ya ayet hat ayet Rabbi ale ve ama takhafenna min qavmin khiyanatan فأنبذ إليهم على السواء وقتی یکی بتر سوز خو خراب کر خیانه خاین درکت تيجي اوي anlaşmak و تكيديه بوارا ادي بابش يعني يا بحثا هديبيه نسا بيمان هديبيه او anlaşmak و خراب كر شرطي ادي پیغمبر عليه السلام قوات اشترى بيجب تفديرا شويني دي ادي خبر ندا تكسي اvan rabun Qureyşi azani xata ki mezin kirin sücek mezin hata kirin Ebu Sefyan şan ama Peygamber selam ev Ömer sehilikum bedilikumegu çün haberdana Peygamber go evam halifetene fakat Qureyş'e nevi gadri zulm merakir ev rast Ebu Sefyan bedil Ebu Sefyan bi qait icma Muhammed aleyhisselam te tabi billah çünkü İş zaf sır gizli bir. Ebu Süfyan ciddi o komutanı Kureyşi. Mesela dışarıda Henebiye Müslüman. Bele Henebiye Müslüman şu jberko dışarıda ciddi. Bele. Kenan yani Emeviyle tabii Kenani juvarat bejim uçağı. İdi işte Rabbicid bina juder nam de bete çiş Muhammed ratiştegu. Tabii spinç Hamer fi khazayan kuştuna. دبينا دبيت الشكوت دبي الدورة الساحلية قاريم خزاعي ابن دواديك وخزاعي تذا لما شو برسيوان كر فلان أبو سفيان إنان ناقة عفي درسنس دبي دواوي دشخياوي بقارن أجر تذا خرمة هبة دندكي خرمة أوج مدينة يمكن مدينة جيب بوسطان الرزانة خرمانة إيوجسانة واتيكو مرفي بيرانة كوري بخاش بيرا جعفر مشاغي كو اوي دشقيا داوي تبي هفت كن هيري كو دنتكي خرمان بيتشبا محمد بيشما جرامبو دچا اول تشكو اول تشوا قيزا خوا ام حبيبه
کلفت پیغمبر قیزا ابو سفیانه قوادی چه دوشک عربی بیاد کل سر دوشکرونه همین دوشکش بدید کشیره ام حبیبه يعني قيزا ابو سفيان قيزا ابو سفيان كلفت پیغمبر سلامه دبي قيزا من رغبت به عني ام رغبته عني به دبي تم باللايقي دوشك نابني بچوكي يكي بزنت داني واخوت دوشك مرا لايق نابلا سرونم ها دبي دوشك پیغمبر عليه السلام تم مشركي نجسي دلايقي جي پیغمبر ني گوتو دروني 16 ساله هفله دیتنه çünkü ilk Habeşistan muhaciriye Ümmü Habibe nikahı peygamber ra Necaşi berib da bu beridi işte kuş Habeşistan etti Medine 16 sale hev baba koy hevde diti bu ne radbe hingi dibi kutujma qatiye metene dit şer bu iş qiza qara ustad biş direkt medbeden Muhammed hali xolbiş şebab peygamber selam mesele dibice aft xaz sıgılmat xaz پیغمبر تتش تک نامیشه که سره که وجد بریده گویا سر میه biraz her ma Ebu Bekir çaba Bekir istik meselece Ebu Bekir istikrad bir şey. Dibit tibbe ecir arama Muhammed'da. Yani tu güvence deme mehil de beni mahiyet hamaya kwa. Ben mesela Ebu Bekir istik tibbe dibi eski mekume ecir arata Peygamber aleyhisselam. Çaba Hazreti Ömer. Hazreti Ömer rad bize be ecir yani güvence mehil de beni himayet Peygamber daracayı mebbice. Hazreti Ömer diyor vallahi tiştek destimi de ne bile yek zerre ki küçük bir destimi de az var bu vak. Tişaba Hazreti Ali. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan. Hasan ji zaruka aravada delahze ujuru düştün elbi. Diyor ya Ali diyor işek mezin çibut vara racayı mebgine ba Peygamber selam ve aramada tercüman. Hazreti Ali diyor az nizanım Peygamber ser tişteki karar daya tab nizanı çiye. قراري في شمس داري خدا حسي فاطمة تبي يا فاطمة تبي بنتي محمد تبي أبي كوركي هان بشيء بلاد ناف خلقي جامي دا جما بأجير بيجا أوان بجوانجة داوان أوان هما خواهل دا تبي كوركي مني بيشوك چه جوان تشتا أجيري هي يا أبا سفيان تكرر فترة حسي علي تبي علي ببيجا رحمة متى أقربات يا ما دهان يزك بها برا فلان Az Ali Fuat Bey her navi cami sekde bir ey insanlar az sıgır şey vadibim o bir beje derke her nav halk dişe usad beje bir ümit dizvarat Qurayşid bit de çıkır bir mesele zav girane mesele zav girane jiberku dve mesele de ji bu Sufyan karab serb kere ne karab serb kere sakin elviler idi dve derda سه حب سكريك تشدبن ياك اوا قريشة سوزي خوا خراف كرن يجي اوا مرفي حماية وانتا كوكوشتب يجي اوا دو بölge دا دولة اسلامي سيستم نظام کو پیغمبر انيا كتر سارسنتي دبكو اكي مهيتا ويدا تقربا ويدا باكو پیغمبر جواب لده دائر اسلام بيتي دائر دولتي نامين اللي اورتا doğuyda ilk benevi پیغمبر بيامي هرن كسي رجنا بيام چنكو Hatip adında sahabeki peygamber radbe mektubu dizi şeyine Qureyşiye radbe peygamber de hazar merif xiste 4 qıta yani 4 bilük de hazar insan hatta served aba bir mucize berbet peygamber Hazreti Ali de şeyine merfek icbira de her Zübeyir bin Avam şeyine de her jilikeki mektup de haber أوام معنوية يدي يعني كرامة بيغمبر معجزة بيغمبر دشن بالي جينيك كي دعي بنام جينيك كنود استغفر الله نام جينيك كنودة فقط قبيلة مزيني أنا مدينة دا جاو تسكن ما كيدا تسكن استغفر الله مسافر هاتية مدينة اشترى بيجي حاطب صحابية فقط مكتوب ده يعني أوي مكتوبة وخبري جبوكو بيجي دي حزار حتى السروة تدبير ببينه مقاومات بك اف وقت بيجن اف دي حزار جي يعني اف دي حزار او جي وشارتين اجبركو ناخذن نفس مكي مسألة شيء براوبة مسألة شيء جزدت كبيها السلام حرام
gele hundinden ne reyt. Mesele o yani. Gele kuştu çiğne be. Kavgata çiğne be. Peygamber de be en hindik. Daha musibeta mezun ko hat seri insanı. O musibet iştara ne yapacak te çanjı derke bir de yapacak. Böyle. Ama azgari en hindik şekliyle de ey musibeti fetlini musalahati guzrar hindik bir gece Müslümana. Bu hindik bir Müslümana. Neha me bahs kerme go de şartu mercin vi avayı da idi vak bejin indi bu mecbur man ku idi Mekke fetekre Mekke çep ve peygamberime ko le ciye bavi ve ciye kali ve ciye bapire ve ciye daika ve ciye evle jiyabul Mekke bu mecbur ma derket çu Medine. Evet. O mecbur ma ku دوی شرط و مرجع داشتی شرکی بی آوای بکه لی آرمانجوی او بکو مکه بخوین فتح بکه. Aynen. De Seyda gu da harema da hun reytin. İş bu yani şu asgari Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada. Ha Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sebebi kuşmeki derket belliye zaten şu. Böyle. Usa eziyet girin, usa müşrika eziyet gir artık eziyet ne hata tahammül gireni. Zaten hicret tu kısım çebiye, kısmeki Habeşistan çebiye, kısmeki Medine çebiye. Evan içine Habeşistan'ın navana da Hazreti Osman bin Affan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, Mire Kizaviya, Kiza Peygamber ev içine Habeşistan'ı. Daha eziyeti müşrika ne kadar bunu idare bikirana, müşrika Perze'de eziyet davana. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam güvene cemiye ve ehli kitabe, sebep ku ehli kitabe evi ve kabul bike. Böyle. Çun evan müşrikana jil peyvana merfi kuşandın, goten herin vana geri bigirin. Çun Necaşi vana geri neda. Böyle. Ve tercümanı vana sahaba kure Ebu Talib bu. Böyle. Evi gu heran gu peygamber meşandiye cemte geretume kabul bikitu ehli kitabı vana kabul kirin piştivi bihistin ku müşrikal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secde kidiye meşkirine Kabe'de Hazreti Osman Rabuhat kuvala eziherim hatta kileka meki rasti yeki hat ji persi bu erasta de bijin Resul-i Ekrem müşrikal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secde kidiye kuna hayran git gide daha eziyet sedebiye go daha meçilemiştikin daha per hakaret ilmetkin daha eziyet sedebiye düşmüş bu Paradanı kara biz verer Habeşistan'ı. Habeşistan de malku kilaka meki pisma meki vi kura peki vi de taraf müşrikada makameki mezin dabiye. Jera haber edişine de bir bak ezba mahatim meki makatimi ve biraz zarar ne gişemen. İşte dura dişe Kabe'ti ke zararı ne gineviya huku düşmüş ve hayran de bir amici Müslümanini ne haşa Evan Müslümanana kadar eziyet dibinin ecikka eziyet ne bileyim. Dişecerat bir arkadaş di evi güvence Hüseyin Merrakez yoluna kasım. Ya bak dibi tu durumu dibini. Müslüman eziyete ki mezindana bak Müslümana hakarete ki mezin tekirni. Eğer ez tesira kuşser değildim tici aynen avya bibini. Dibin akır hayrana kasım Hüseyin Merrakez. Peki ratkep tura ki dişin tura duda yak alvederi yumrak daviye çağırıyor. Ha balon şişmişti be. Baktı bir tehdit. Dibi vallahi ev biray çavi mini rastı içepi derkeveci dise ezi bejim oh elhamdülillah. Çünkü biraymin eziyet bir kişinin eci advi keyfi dabim evaj meraki masiye. Böyle. Ezvan akaz. Ezvan akazım. Ha piştivi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ma mecbur ve icmeki bhuji derket. Medine etbahtitin hatun dücara peygambere görüşmüş bun ahda hukirin bu ezverimna ve huni piştamin bigirin huni alimi bikin utun beli Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam rabuj Mekki vakti beri Khuda Medine evana perişan bun ve evçuve deril vura etbahtitin pişti ditine etbaha ev hücum bike vere serme evraj destime bigire. Böyle. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam artık bu hadisi şu peyyü merif şandın sıraka ket ardı nigi hesbi yud ardı da şu peygamber eman khast ku ya Muhammed
خلاص بك يا رسول اكرم عليه الصلاه والسلام او خلاص كير قو تيج مر القا من اوه مرتد فيري دا بني ازي وانا بزفرن بيجي من افاريا هاني كنترول كريات فردانش محمد عليه الصلاه والسلام فرانينا يعني فيري دا نتشوه دريكي دي دا بنرن شكرا هلا لا بيغمبر جب بردا تشوه ها رسول اكرم عليه الصلاه والسلام جمكي وقت هات المدينه zaten دولة اسلامي اتباع دي تو بيغمبر عليه الصلاه والسلام بوان اتباع بيغمبر مدينه داما المدينه دا دي ساجي لمكي او مالك يشتبون او اعمارك يشتبون او طالان كرن او ايش طالان كرن حضرت حمزه جو جميع محمد جو savaş hakkı menine mi savaşmış bibin bak bu evet işte me iştibun mali me khani me etba'i me gu giş talan kirne Resul-i Ekrem aleyhisselam dengi khunakir vakti Hazreti Hamza radiyallahu teala anji durket şu beni darak ijara gutun gu valla peygamber of gu peygamber izna savaşı ne da gu savaştune paşi piştivi kervan ku Şam'e dahat her Mekke ev kervanana wana cinayet kir Peygamber aleyhisselam sahabe top kirin bu emherne pişa kervan yan em savaş bikin peri sahaba bu emriya kervan bibar peri sahaba olsa kararday bu emriya kervan bibar sahabe krabu gu ya Resulallah em şu veyahut bunun ümmetinin em ümmete Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın vallahi tuhubbavici denizici em yok beyte babine denizi. Tübeyçi ibguratebe. Vakatebe. Resulullah aleyhissalatü vesselam ev çak kararı savaşı. Karar savaşı da ko vakti ko kete savaşı ji. O tuak bijin tukhunji bu avaya ko peygamber ko karar da bu gotbu ka khun nerje me bahs kir me khuyne ka vak bijin şaraki çuk le hatta kavmi le mitkarım bejik mekke bexuin hatır zikirni. Bele. Cibeko demama gelek hindik ma dvem baş bu karbinin seyda. Emi vak bejin ket de hazar leşker hatin o taktike ki vak bejin evare herkes agre xope xist o gelek zede xuya kirin bu de hazar asker bu vak bejin nizike bu sad hazar. Gelek kalabalık çe bu o ketin bu da tersandın var. Bu tersandın vak bejin evkek bu yani strateji. Xuynerce jberwi avayı bu. O her vakit ketine Mekkeji vak bejin emi vak axaftini Davit ejmara beji emi çoğu bu xinin ve fethi ve serdemeci yani emriyor. Nahad ve fethi da avul Peygamber aleyhisselam fetha kalbi aklikir. Çünkü iza ca'en nasr basavit ki nabi iza ca'el fetah ne olmuş. Demek uyardım hat. Tabi gerçi hep sure iza ca'en nasr vel fetah salib işte fetha Mekke nazıldı be. Haşti çarruş بيني وفاة بيعمر السلام ده بيشتي حج الوداع سورة هانتين أول فتحة عقلي خلقي كير قلبي خلقي كير باش يجا فتحة عرضي كير الكلام كير باش يجا الشهران كير مهم عقل شوي إذا وقت كوشترا بيجي من بحث حاطب تمام نكير وقت غازي حاطب تكاد بتشري في سر دمامش بيقول قالك كم ايه اذا ليس بيعمل سلام ابو عسكري كوش ترى بيجي هندك حسي خالد را ابو كوري ابو جهل صفوان çatışmaki هندك او جي او كوله ابو فقير فقراء مرتزق يعني بارالي عسكر بود او جي بيعمل سلام اذا اشتاف چودري كعبه تكبير لا دعاء خواخد دور كاتل مشكر او بتشتي كود هندري كعبه در İbrahim aleyhisselam İsmail çekir bud avan da xaraf kirin paşa kete Ka'be avan seyistit şest put hebu ve kul ca'el hak ve zahaqal batıl desti da çubuk hebu dark hebu hani ruat pusad bije nişaret evan diked ve kul ca'el hak ve zahaqal batıl ve kul ca'el hak ve zahaqal batıl innal batıl kana zahuqa put tefketit bu seyist işteye ومكبر مالا خوا كاس قرشي ونابه ومكبر مسجد الحرامي كاس قرش نابه مكبر مالا ابو سفيان جبوك الرئيسي ونفس سويه ابو كاس تشتي نابه قرش نابه بشكل خدنا هتريتين بشكل راحت وقلبي وعقلي واسطاديا فاشي عرضي وانجي فتح بله مالتا و گلک سپاس خودش ترازی بهت تجربه داره حتی
سيدة كمال يك دقيقة كما ما وقت بيجن بيفا داوي تشج بنا بيجي ولا بيفي داوي اشترت بيجم ازي ابيا بيجم ازي بيجم كو عصرك نخوش بو عنصركي كو حلالي بو اعزاكي كو جس كيم خون جرتبه قد اكي كو طالع سزبه قومكي كو سرسزبه شاراوي رشتا قرآن خدي مجيشكش قرآن ندا غير المشكلين بسبب قرآن خدي مرة فتحة شيء إن شاء الله. هذا دعاء كرك تدعى كيش مرة. دعاء خلاص كرك. باش وش خاطري خب خازم جذب باش مرة. شد به. بيت ما شمان جا إيز وقت بيجن برنامج داوية صلاة 2016 بوكو إيروجي مجارة ما فتكرنا مكة بو هفيا من وكو صلاة 2017 باشتی آرامی و کلیه ببراتیه به و سالک وصل پیشیا ما به هیویا من اوه هیویت کم کو داخوازین وج ید سال 2017 نجی تک بینن سبدی سامل همان ساعت نه سبد سامل ویدل بن مجارا مجی می بحثا موزیکی بکن بحثا تصوفی بکن میوان مجی لگل من آمده بن حتی سبدین خیر خوشی دا حتی جبران مدربه ام بدای آمین بسم الله الرحمن الرحیم يا ربي إسلام مسلمان عزيز قهرمان بكي آمين يا ربي تعالى توحيد موحدين المظلومان تهبراز بكي آمين يا ربي فتحا بكيت كان شكر نشاني إسلامي دا فتحا تمام الدنيا يجبو إسلامي ميسر بكي تهازر بكي يا رب العالمين يا رب العالمين الديني إسلامي إنسان مسلمان تهب عزيز بكي قهرمان بكي مقصد مراد وان پریشان نكي محروم نكي امجي تمام الدنيا المملكة خواه ام آشتيت خوازن بارشت خوازن حضورت خوازن براتيك و تب مسلمان انما المؤمن اخوة فاستيو بين اخويكم رب ري خدا آشتي صلحي بكن دو قرآن دا قوات امر الصلحي تي اهل كلام علم كلام بامر القرآن تفرز استيما كم آشتي چيكن خوشي چيكن ام شاب حزبكن بيلك تعوان اخوة بخنا يك الفاتحة مع الصلاة خودی خیرات داشتی قبول